ka KGDC Hapok Executive Committee balai lam da Voice of the People's Party VPP kala let panjungo iki nong rap bat ki nong thiet iki marap hapok yo delang haka steps ni to ding hapok jingilam uiem uba khamiru yak tanat yo uba shambor lang renja ki iem bat ki officer akani ka jinglet wa jingmun kila sham baka don shisha ka jingot kilu iki marap bakan top yo so saw kubi ka jor pat ki wei abakran chila pathai khubor usiam ule thu ba ka jingwan hakani ka si ka long bantuan jingmut na ki nong rap bat nong thiet na marba kala don ka jingu jor ka seng ki nong rap shaka sarkar jala halor ka jingot kilu ulo ong bahadin balayo jing tep halor kani ke jinge uba renja uloong baka KGDC kan sakhat ke jingelang bat ke seng kinong ram bat ban shongru ke jing perkat kam halor ki jing syam hakani ke sngi kat ba uiem ba powel soklan ule thu baka jingya ot kilo ke dai hapreng ke jinge sngo thu jingmut hapreng ki nong di bat nong thiet bat ka ba eru ban pendu ya ke jingot kilo wat ba la don karai min shwa ban khang ot kilo kilo ya kan ni. Kamu kadang-kadang nyok kilo atau nyok kilo. Oh, dia nak kerja kumpulan. Burki. Kami itu kerja hari ini dia ka. Ini nak kerja. Dia patai. Long atam nak lagi jauh ni somen ken cuba malah aku kita nak dos Council Jumi nilai penbaik dan wan jengok jauh delang ini jauh dijur kami duduk se kejengwan Jumi yang kali step dia menilai ini untuk akalak pakai kubor ya jengek juga kita berat kita duduk sekarang segala bakal ami ru kata kali kemat kepada dia maka Council Jumi nilai Jumi yang kali step kehilang nak jangan em kata kali yang disini jengok sutko kejengwan Jumi ni om ni mangin sutko dia kedau terai dia ke ka kinong rap tempau ban sutko ban keduk kinong dia ni ka jaka dia kalian Jumi ni wan ni tan yang tak itahi banyak sutko lang dia ke mar bahagi ni tidak sini dia kalian ka dia lagi juga ko bapai ka yo hat na sapat ya meeting ya ka seng kinong rap ban sutko kan bahai susu dia ka baki ki angnot na ka benda ban tembahai ka baki di kwa tadi ka Oke, itu bang hilap ini mah bang ya. Kendu bagi nong yong ni. Lihat keren lu ya ki nong rap di bandi ki jur di jongki waktu dia bikin nong kiyo. Kapan kong kalap bang hilap kalau mah apa dia buat ki jur mah kumsa saw buat kubi. Kadang ni kita ka jenggot kilo, bak kata ka jenggot kilo haus saw buat kubi kadai ba. Kadang ka mutual understanding ke kadang ka jesuatu jumur. Pada ki nong rap buat ki nong kiyo. Ini kita ka jesuatu jumur kalau mah
so ba dukubi ki jor ki ba aban pot klot te haba ki nong rap ki wan hande ki sayo tu jojo ki thaw ka kilo umur ki thaw shoy ka kriya ka joki ka kan kilo so ade kata yau jor pat yau so ba yau kubi ki pisong do ka kum gejung long jo umat ada dei so udon ba khampot khandiat mun mana ki 8 kilo ka kum ka jing pendek ke joki yau kubiru kalau pemjo hinta namar bau de umar bala aban kloy hakanya sudah buat yang ki nongdi ba kinong thiet 8 kilo katung ka jing don dikta ki abnong nak ki 50 ki ma kadang-kadang ka bang nisiam ka i ka bagi macam ni ka kan mati kemudian ka don ka jing sudah buat ya ki pat ki ma ko kajar ma ka jing 8 kilo kalong nengkong ya ka kriya mo ya ka kriya don ki ba ket 4 kilo don ki ket 4 kilo katung ka jing ka kriya ka joki hadim la dapat 8 kilo ya ka kriya pat kadon ka jing adu saya ujur kemot yo kajar tinggal ya keli ba balai pat hadim la dapat 8 kilo ya ka kriya bali don kampak bat saya ujur kai ka ba na kila knong kit ki ong kum ni mo sak ma kane kai ba kinong kit ki ong ba ni thiet na kinong rap sebun asan 10 kilo thilam samte thau be san 10 kilo na kile di na kian juki pat gidi khutia mo kidi si kilo 8 kilo la kilo kum ta te man la ka kilo ba kidi ong no kidi kilo menta haman ba kidi menta kamla ban long ba kin chudu uchubia ba thek tu jor undon ba thek 10 kilo la ban tam mo san 4 gram de 6 gram dekat mana poi kita kesan 10 kilo kemudian ulah dunano tak itu nak kesan 10 kita di kebawah ong kinong thiet kan kena kilang joki nong rap ki penpawi katahi kadang kata kaji sutu di mana joki tenrai kidon ki por pat ki ba hapriang ne yone kidon ki beri ki ba sutu ba kidon ru ki ba sim kabu ila ban sutu ni kinong rap ba kinong thiet ki ba ha ki jinglong ki ba sutu ya ka ka sonjong nong rap ki adon ita je pendek para joki ne kidon pat ki ba sim kabu te ki bombot ada dai ban nak kasih 4 kilo, ada 10 kilo, ada 10 kilo. Ada umar ubah sendiri, ada 10 kilo. Tak ada keba kena kilang jongki nongrap bagi fit yang ni. Halo kini kejing snow jongki kebal ong si amatan. Nak kilang jongki kinsa wan ke seng jongki nongrap. Kendai keba lima abar ong ba angin penduk nak ya kejing 4 kilo. Kamla ban long kata. Mau kemudian penduk 4 kilo ba sang kakiate. Don umar ubah basnilo atau apa kejing dia kejongki. Nak kalian juga kansul kijung ye sia syong perkat ha ba ye sia syong perkat ba gini ka kam inda le bani abham de bangin sia simrai kerki dan kibu ong ba kadon kata ka aja ke sebanum siap kidu ndai bagi wan hang ni pat ni sutu ya ka jing bat ka joki nong khie ka jok por bat njur jok nong rap ti kemajulong hiya ki yo ki hat ke jongi la kalong hason na kandong kamadon kap kalong ka jing sutu jumut mo ka jing sutu jumut apa yang undong de bat unok thien ada kata kadang di situ jumpa apa joki kadang dan syuk nak kecil. Kenrai ka ka wipat ka bangilap akan dikasih bang yang dia kelop. Ba kini ki nong thiet ang dia ki ong. Hakapor ba umdan upan kasih. Ye thiet upan na udkhar pan. Udkhar umsya ban aki. Umsya thiet ba dawang san phau ba. Dia katanya sa kambong siam ni sia syong nak kaliang tingita jesi konsil ni sepek. Inwa kata balik kalau kita mau matam ni syukan lumuma mendebat nyum sutu ha ada ini em kata ni sawat ni kata ni kalian ni sesong ni dia tak ha te ka bangin pek ni le ya ka ba matam mo tham da pek sila khamat yenoru ni pek lang ya nongra bu ku por ya kinong khiru ku por ba kidi jongi ni mo kenya em lang kenya pek lang nam tak ka dikati kayo ka hati ka di tak ka pek lang dikati jongi kadum don kudu ka jeng le sila khamat ka liam jongki mongdi kinong khiru ndai ni ko akhirnya kejungi ban pe ni wan ni omban penuit ini no omban ya sya ini no ndai ban pe mana kaju kinong rap ba kinong khir ku por kenya imlang kai tadi kata Peningkan baik jisya kumbolong ong di nongrep mentang ba ya mar jong khar ngna abud kilo. Dan beli yo mar kasila abud kilo hatom ladi kili rai kili tagi bar jelah. Am kata kai ni sampai mano bodon tiha ban lek menta te. Beli ka jagam ta ong ti nongrep ni od ya umar ni jor tang para khasi. Mau khar pa ndo jigon. Mano bodon tiha kata beli ka jagam ta nak ka konsil ka sampai bena akan dia ka sa. Wat bena ki ke peti baik ka jagal menta ni sa ni kata ni mentang yang pala abud ni. Lalu kata kesan di buatnya. Jadi dia song sua, mo siap bong di session kali itu jadi. Kadang ka isi MP ka market, MP dia siapa itu ka. Sama lagi berapa kilo kata pasta. Kerap ho. Dalam ila papa ikloy mana Thailand kata sponsor. Banyak kan kata kan mo video ni kilo. Kayak lihat ko. Sakor.
Keladan kata ka anyo ke balasna de ki isi jeberim kata ka ay manusia amat kilo. Adi ba apa sata ka balasna ki rules. Balasna ki rules, ba ye kini ki rules na kalang ka konsep kala fa sa ka state government. Kemajulung hika kapan yo ini ka state government. Tika syong ka state government ke ka sekolah no kan menjur ya ta kilo ki balasna ka konsep. Ada kala menjur ada kala biang ya kata ka jibsna ka ay ka konsep ni seperti kan dia kata. Ketika an masna la ke si pipe kala biang. Dari di job ini tak akan ini sih. Ngasa ba ke isi ka apek ya kata bakal apa ka state masuk la biang ti negala jung ni pa yamat pe hai kata la ka biang pat biang kada kampat biang tingit kimdan ki amen bang in afsha ta ka dimujur ka so ka jala ka biang ka biang kata ka ha ba di bangin amen wan mun fai kin gila Kalau kasi turun aja ke menteri, kada keluar menteri lang, apa kata sudah keluar. menuhi bab ka pe tilang nam ta ka ba ka mi no grab mo Ibang grab gini kipi jong hi ka khai pati gini kipi jong hiru ni nyatre pat mundur ko kata ka jingya tilang ba ong ka state government ka lang minister ni club tilang kata nam ta ka ba ka ni tu kibri jong hi